Osvježili smo izgled vašeg net bankinga. Sve funkcionalnosti na koje ste navikli i dalje su na istom mjestu. Međutim, potrudili smo se da net banking bude vizualno ljepši, jednostavniji i lakši za korištenje. Upravljajte svojim financijama brzo i jednostavno. Net banking od sada automatski svrstava vaše troškove i prihode u odgovarajuće kategorije. Kreirajte svoje mjesečne proračune, pregledajte povijesno stanje i saznajte nadolazeće transakcije. Imate li pametan telefon, vjerojatno će vam se svidjeti nova funkcionalnost M-bankinga, M-token. Osim svojom display karticom, od sada se u usluge elektroničkog bankarstva možete prijaviti i M-tokenom. M-token aktivirajte na M-bankingu koristeći display karticu ili odlaskom u najbližu poslovnicu. Nakon aktivacije M-tokena u M-banking možete se prijaviti 4-znamenkastim pinom. Ako se želite prijaviti u net banking ili phone banking, dovoljno je unutar M-bankinga ući u M-token dio aplikacije koji vam generira jednokratnu zaporku. Prilikom prijave unosite serijski broj M-tokena uz navedenu jednokratnu zaporku. Kao i display karticu, M-token koristite za potpisivanje naloga za plaćanje.